Om Swastiastu. Weh, timpal-timpal, demen sembirangan satwa. Yen demen melahang tegaken titiang lakar mesatwa. Sane memurda pedanda baka. Ken satwane lanjani pirangin. Ada ketuturan satwa di tengah alase ane linggah. Ada telaga ane asri pesan. Ane madan telaga kumuda sarep. Ne ening mungan tunjung ne mewarna-warni lan liu masih ada be ane hidup ditu. Ada be jair, ada be lele, lan ada masih iu nanging tuah aku. Sedek dina anu tokoh kedes cangak ketelagaan ento apang tawangin kedes cangak ento masih keadaan kedes baka. Lantas mencegah icak isin telagane cok makasyabi icangak marah nepok bedit telagane gede-gede tur mokoh-mokoh kene dikenane bah gede-gede sajan ini tuh leh wah gede-gede sajan yen bene bakat tamah sinah bedak basange ken aja nih ngekedaya apang bakat bene mekejang ditu lantas icangak ngelah daya nyaru-nyaru dadi pedadep. Icangak mau penganggo sarwa putih, maketu, mas lempang, lan magedri. Icangak mau sebeng sadu sambil ngerep-gep. Liu pesan bene pas liwar cangak nanging tusing rungange. Lantas ada bela muka bani makin icangak laut mengunyi kene. Cangak tumben cai kalem biasanya cai nak ngerusuhin dini. Masaut lantas dicangak sambil memunyi ban-ban. Cening be ajak makejang. Suat monto cening sumandang saya teken bapa. Bapa subat memati-mati memangsa be buka cening. Lan mai-maining melajah bareng ajak bapa. Muara ningah menyencang akan buka kita ngenggalang belen ento ngaken timpal-timpal nih. Weh, timpal-timpal mai paken jangan coba didang guru lan mai tiraga bareng-bareng melajah sintong betanda. Maka jangan tas benem maken icangak. Lantas memunyi bejar aneh kata. Susugra ratu pedanda entit titiang sarang siki memelajahang dewek. Masaut lantas icangak. Noh ning yen keto hidup ceninge lan mai melajah bareng ajak bapa. Mara ningah bene kita maka jang bene pada jejah. Ada bene aukot ngelapi anak laut mubun kene. Aduh, makin jani pena icang nu ceni. Dijelakan ali ama. Aling melah hiraga makise tulit lagane. Keto bila ni maka nyautin. Man kekenan carane. Keto betakane sambil paling. Ditu lantas bila ni maka ngideh tulung ajak icangak. Ratu pedanda tulungin jatiang mana presida mengisirut laga puniki. Mara ningah bila menceketo cekan dal dikenan icangak. Jani kena dayo coy makejang. Icang lakai mutang ababe. Masaut lantas icangak. Noh ning yen keto hidup ceninge lan mai dap bang. Yen lakar singalu kisidang bapa. Maka jang bene megarang ngage kisidang simalu. Tiang ni keratu penanda, tiang dungunan. Maro ada bene munyi keto jak semisi pinta-pinta jak coto te bene ento teken icangak. Laut te kebarang simalu. Icangak ngaberang bene engko ke gununge. Di gununge ento ada batu lempeh. Lantas mencegat icak di dua batu lempeh. Metole-tole icangak kebetul. Jom makasya icangak marah nipo. Jadi tangannya ditukok. Kene. Cangak. Karena cai subuh ngamatin paling-paling kejang. Jani rasa yang kengke rasanya keboboge. Gitu, nyen icangak.
Saha nyapit bang canga teken iyo. Mengunyi bang ras laut iyo. Canga, subuat manto cai ngabobogen icang. Icang subuh nawang deh ceraca ini. Cai subuh ngamati pali-pali cami kejang. Jani rasa yang kengke rasanya kebobogen. Ketong ini yuk teken icang. Aduh yuyu. Ndak kerasa nyapit bang icange. Icange deh bele. Cok tu serunga ngomongnya i canga teken iyo. Saha nyapit bang ni canga ganti pekat. I canga megeblok laut mati. Asa punika ketuturan Perdana Baka tatuak satuan tiange puniki iraga tandados ngoten bikasna i canga damel mati-mati ngobong-obogen tibal lan setata ngluer utawi momong. Yening iraga memprilaksana sekali punika iraga jagi nemu sangkala. Jukut kantong membasa sera kirang langkong titian lunas sinampura. Om Santi 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 Om.